الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمها لويتي أخونا أختم رودا مهوغا رودين هن حالتوغا نوتا رودا مهوغي تريغا ألغن من سوشل ميديا بينهم كرما به أي ألغن من ميدو ألغن من إيكوغا وكينوكو جنغولي موبايل فون نوتا إهم بس وسيلة إبه شكين نغوتوغا mi zamani wasilata ega hewa no ba deeti hurich adi emihaku beenun gotakan echi beenun kureve ecche namoes algon menge nafsuge balikashikamunna algon menge iman kamuge balikashikamu algon men nafsuge awa nubakantattaka baru ala baage bodukamun algon menge gina mihunna gina faharu social media emikiya echi beenun kureveni ege emme hamagotuge nu egen warabbodu faadata wisalgon menna libe adi egota beenum kora mihun e bawle ehen namoes warak gina faharu egen bekaru kantattaka adi kiye tibaya gellum huri bodeti kantattan e bawe ehem wema social media ya wiha wes duruhelikon algon men ulembi mi barakateri musumuga sawbaki ega warak gina faharu algon menna wagutu israf kureve wagutu bekaru kureveti ehen namoes hegotuga beenum kureven e bawai egotu misalaka da'watuge kamegga algon men komme hem beenun kuran jehe minwaruga beenun kurun e rangalu kame efada kame ilmu werinna adiuse kan kuran jehe kureve waruge mihun kurambe hamay gota algon men nan egen beenun kurevi dane heu kamen e misalaka algon men aili gulum bevu mattaka misalaka family close group tan ebove facebook ya messenger nuata viber kahala jehiga ega algon men aila mihunge halu balaluma emihunge roda hifumuge kantan hurige balaluma emihun nan handan kolla dinun tarawih namaz qur'an kiyun dikru kollu mihingos ramadan mahuga ilmu weringe darustaka nasihat shaya kolluma mifada kankama social media beenun kuran jehe ehen namoes ega algon midenne mihim wagutu bekar kureve gota ekan eggotuka skogge nuwana misalaka game kuluma adives bekaru chat kuruma fada kantatta ki rode gellum wana kantattan hemima ekan kamunduru heli verakka tirumanche